Мынакей, assalomu alaykum, bu машина Hyundai Solaris 2018 1.6 объем, максимальная комплектация машина. Мынакей, парктроник бар, камерасы бар, машина бесключевой доступ. Қандай өзіңара Яндекс наклейкасы жармашылған, дискасы, мынакей поворотник үзгүдө, дискасы ушул комплектациясымен келген. Фарасы умный фарадан, линзовый деп коет. Ички абалы ушундай, круиз контроль. Так, мынакей чек жамбай теш жеринде. Пробег 188.816, старт стоп. Өзіңер көргендей, мынакей. Мынакей, задний вид камера. Так. Дагы мына айта кетчү нерселери, так, подогрев. Аркасында мындай ручка менен подогрев бар. Кнопкасы менен задний подогрев, передний подогрев. Мынакей. Өзүңөр көргөндөй абалы ушундай. Ичи таза, бардыгы эч жеринде серьезный сүзүк-пүзүк эч нерселери жок. Мынакей, дөңгөлөгү 16 чы размер. Ошол, не дейбиз. Ошондой